Opemsuo TV ni Opemsuo radio ni abusanfo yawo Ahenkro Asante Ahenkro botae ne say Ghana ban asiesie agoprama soronko ama Ahenkro ene afija kwabre enough mansinim na sabaton peso so manfo nyina nene ana amane akwa so abamu mpanimfo ebetwa homam apa hontoma adane ama omanfo ene dwumadie MPP Frankatunia abedi akire Dr. Matthew Poku Prempe wonom ene pani a obedi animu atwa homam ama omanfo ede agopraman ede dwuma ene yehese de esiti a edwabo no ebeye fe ebeye soronko enipadom na ene de omani manyamba beta akire Ahenkro hine nana Ahenkro sepoku ono nso de manyam soronko eba beta akire bi abamu mpanifo de omani manyam soronko ba beta abamu mpanifo nkae omo so mansini mu ene abaton peso yiso ede omani manyam eba beta akuro yachi dwumade yachi bi onimnyamfo Collins adomako mensa ono ene afija kwabre enough abaton peso aso mrahye bebeni ene onimnyamfo kakare achamfo wono nso ene afija kwabre enough mansini abana musini omu nyina do omani manya ba beta adwumade yachi bi wei aka Ghana ban so ade hunu ho se wo sisi agoprama wo do bebre aboa na omanfo a omso achede ene agokansie no wo mo atimi ako manim de abakoso bia e betwa homfoni Ahenkro Sports Complex, I say. So, defender, St. Johnson, so, also, Ashanti region, retired footballers now. Although, any chairman, season, Mohamed Kago was captain of Udinese. Sadama Kumensa, where Pierre Bonis are come John Pencil, and Thomas D. on Salbona Coletti, or they are come John Pencil, Bona Betty Fifi, Mohamed Kago Piasso, or Bona Kakoma Gaston. Midini Nana, I don't see Penny. Now the American say, yes, Yankopon, Adam say, Emla. Senior players no so adoma Yankopon de dum mu na wo mutimi de ball kopem work up na ko mo ko jinkunu di aba na ibi kakla bi si kwan no yes stress ahode ne se Yankopon ma ne mla enne ye mablu na mo bo blaster no so na sa wo mo ebe yusu na nyamenya do no mutimi nye work up no emfa nhye o man Ghana no nyam enhye Yankopon di an mo nyam na enhye o man Ghana no nyam yes sa work up ne baswa minim say be dia dance wo Ahenkro project park ya so because ha na me gina sere ye nyina ye Nyankopon Midin de coach Kosi apia. Ena yawo Ahenkro Sports Complex wo de abukanse mu nsem de wo na oye mu a mutenene adaroma agoprama yankasa wo de wani ahwe de na obeka fa ho. Eba ya we hu agoprama I think say one of the best artificial turf amahu and me ball the oye park no me ball na baso and I think say such artificial turfs almost every region I be boama young talents of Mombano yet me ehu ye and I bet me ehu techniques e obo mu nyina wo train no artificial turfs so a onya opportunity to learn say they see cross or say they see dribble but oh ye training or pitcher air grass and so enya and mo ama ontimi ensia techniques ni football be na de ma emabunu kakra metimi aka ne say
omo sa constituency also omo honorable Abaso, you know, say why you be say and to also take the opportunity so omo nyina betimi omo be some sian bobo betimi any opportunity because this opportunity na mabasa to nya say na o say mo take good use of it. Yeah, that's it. So I can change the language or okay and Ukraine or the time I'm just happy to me say can you be a come e be say can you be say we dey ya me na ida na kromu ase omuja honorable as so obo mo say omo be ball papa but there dey yantuma nya sabe but dey nya me ase say o tumi do aba kromu we are there with my more talent I say yen baby I want me bomb pass abamu masa abamu aswasi kumunta ka area on kese ka ese omutumi ba be eye bi mai onu kwa ne se onu de boa pa se omutuma ball quality ball. Dia na Okanfa Park ya aban apparent mama mo ya de nyame ase da aban so ase Ghana gas especially me de masem ko to many na omutie na supermen yehu de yehu all the Black Star players are here very nice. Park ya mabie dia na mo ka kire mabunu no dia na mpese mo de boa mabunu pese on earth more talent as you say no wa omo dia you know it's an opportunity for them to play day and night to train ya bompa say one day there be another Stephen appear from Ahenkro. Yeah, sure dia na share mu nkran say chinchina was say Ahenkro yenya sports complex wa. It's not Ahenkro per se, it's a Fija Kwabre. Okay. But the whole idea is to on air talent, is to develop talent. Ntina me de buy. Yeah, that's it. Nasi. Nananuma ya mana ye free. Ya na times bibi say ye nhyɛ dan fa ye hu nwura mu bebre saa nanso so no. Etwa sɛ ye de ye hu nwura mu. Ye bibi wo kuro mu a ɛresa wo nso wo de wo ho agyim na ɛyɛ frɛ. Ti me kakra metimi aka afa ho. Na menka wo. Ya mresu no de na aso tafuga obi ka eni ehu bi da. Ya eni ebo no akɔwie yi so kokoko yi so ana na ebo no. But because of say na park no doors etina yetimi bo ukobobo miminda ubobo be 5 matches kwesiada ubobo be 5 matches ko suzu wo babia enti better say umaye we no ebebo development of the football because they say your national team enye papa your national team no instead of say ebia those omo abobo and ye do mbobo no more no ye dey approach for never approach for no so ye bo national team kwa onim ya ubi e wonu mu a yen time ye bonus time go ani ba na de good so my astroturf ya my young ones no more they will pick so within 10 years time Ghana will be better. Say aban fa on first can shame na why na embrano and develop more. So radio ni ene Ahenkro Sports Complex ena ye we emu abakosem ne say ne fareba ne say ene say yehu ne edase medical eda miras antehenase se opeja mi amma be yo bonpon wa Ahenkro me hwe ne chi edi ama no besada me mame nana Kuredu asi ayo santehima so oni
Opemsuo epeja me man se me ye Ahenkro ne ti me dia sida kase a eni kabia de man wo mre ne de ehunu hai sabi me du se me nsuaye no asem ode to manim anasa asem o ka kire me na ne eho ebia na aso abai o ka jem se Ahenkro ko wo de yesi minim se wo bibia wo baaya no matisi yeso abobra ntu betima ye ntiko na koprempum tuo ene adwuma ma nkumuru kuro no se de be ya kuro no be koso ampa me baaya me bedru ye no na ayi oya MP ene DC ene wona bukanda pa ye mi so ye na otwemi onu pepepe na president so ye no great no one cry eno ye dai odimi e kon cry ntimi ni premier akonya ni president kasa edi nkomo bebre o sha me boss obeboa me na mayonfo de saa enti e ba ye no ana park we na mayonfo ni bia bedwi na da ho enti mami nya akonya ni MP no e kasa edi nkomo na mso na bo wadaoma momo amina bayi no me pa kromia mantie no manase maburu no enya baabi ni agro to nso hye me bose ohene wadaroma me prise benya straight aba mansin mu na mo maba woni nipa wo ye first ya me de be ma wo timidana sintimi wo no ana o frɛ me se nana ayi am love you ya dia mame ntino ya dai me di baba enti da bia na me frɛ no ti dako no frɛ me se opeso oba na ya de ya kate so ya nya dia ma no ti ampa last year ni mu ya kate so ti ya kate so no omuguso omo ya adwuma enne nyankopon ya aduma sese omo ya wi enti enmonyam kasi abai atinze mu sede mu ba ya mahu eye asantimemu ya park ya tise no o ma ya astrotef but park ya tise ni de ebi ni baabi ya we ye oba ya no ka kire mi se eye Ghana gas na sponsor ampa Ghana gas o ma ya de mebo ma baso medo ma se wa de fefe eni ade papa o ma ya ma aba kwa bre aya Ahenkro ama me so me nsaka afija kwa bre no unema bebre na eba but dia me nsaka ni park na mom no ene omu ba me dia to manim sese de yesu kan we no a omu ma ne nso ha omu ma ne nko nanim na park de ye ya emrantie ni meba di agro pra enti man start aya clinic aya polyclinic ma start anu so wo ho ma ya hu drawings nyina ntinu me bompa ye se menya aboafo mo ma ba be so me mu na bibia ye de aye kama na nu so ya pa hu ntuma ti se de ne ya pa we hu ntuma afutu a me de be ma amrantie ni maba wa ne se Ghana ade ba ko a ma hu se you like maintenance ye de ye like se be hwe ni ye ani maba wa ne mrantie wo fi se we are you grana si debia we adwuma no ani agra emsa untimi ntina asase so mane ye nti udia we adwuma no anya ba bia we dey ususu udia agronti ne we ya ba ye bompa ye se bibia ba ye kama ne mrantie nso be hwa mu so ye ne so park so be hwa ni ye se de be ya ese ya ye betima ye asa maintain no ti maintenance de anu ne hia me pa se na obi biara so ebehwe no nso ye se de be ya bibia be koso kama nana afi ye ko de me kan se o man ye ni ba bia ko ye ni aye man ni enti asese asudwe na obi apre aya Ahenkro yi na me wa de me se me manfo ene amanfo ni se bibiara be ye takra bojom bia kasa bia no omunya de omunyi mfiri ho na bibia nya kama se de be ya obi biara be ye de ebehwe no nsu ye na musuo ni esa bia ntu obia se kasa twitwie kasa eho hia
ni nyinaa be firi kasa bi wɔ no ma umsa wo ka kyerɛ onu adi yo ye beba saa kasa ni nyinaa na ezo mu gyae ni nyinaa yɛ plasm wie na instead yɛ team conference eba si any mpanimfoɔ ɛne nkora ɛne bebre amranti abade o mbetuma adwane but eduru a wo yɛ di kura hyɛ wo sɛ wo dwane akɔhe mini baabi akɔ nti ha ya nti yɛ sɛ amayɛnsofo sɛ omu yɛ dai omu moaye na ade ade bibi beba de ade yoye beba de omu ntwa so maye na yɛntena na yɛni baabi akɔ because bibi si a wokɔ Burkina Faso a yɛka French a wonte wokɔ Cote d'Ivoire yɛka French a wonte yɛ wokɔ Togo a amaya hwɛ wɔn hyɛ nyinaa yɛ francophone countries anglophone country bia nka yɛ ho ti yɛbɛsrɛ sɛ bibia bɛba bia mo bia nya abotrɛ na ɔnya dai ɔma bibia nya kama Opemsuo TV ni Opemsuo radio ni aha ye we Asante Ahenkro na ye wa ha yi eye astrotefa abibi aban obebia no ama Ahenkro emanfo ene ye de ho amanebo ebo muyi ene abopraman so Dr. Matthew Poku Prempe wono ene betwa ahomam ebepa ehon ntoma se Ahenkro ene afija kwabre nof manfo nyina omuni so agro na empanifo kire se ebeboa ahye emabunu nkran titu ne agoprama agudie so nsem eno na kan obi man pipi aban ababie sa astrotef agopraman empanifo kire se eye soronko kra we aka de omoye ne dodo ewo oman mu ho bi ya ba ye ne Ahenkro hinin ekasai na Ahenkro sei wokan ho abakosem bebre atra ye say ya ema astrotef agopraman aba Ahenkro krodua mu ha enne omo bia no omo fo aso ema agokansie kwoso na nnumu no kane Blasters agokansie ma former Blasters team omo na besi akan ene 7 apia no tornado nom ene mpanifo nkayem ene besi akan omo ne Ahenkro 11 ene besi akan awa agopraman so ni nyina atwagu omo de apa agopraman ho ntoma se omo bia atum entimrante ne mabawa ebetimi asi akan ewo so omanfo ani agye se agopraman abomo aboboa no se ebeboa wonum ama womo soso se baso omo agokansie mu akyade a atimi akonkan na abo omo empuntuo ewo agokansie ensem mu Opemsuo TV ni midin de Kwame Adu Jamfi Kumani medamasi